Sesifikile lendaba zesiNdebele sikubikela zona bunqopha kusuka emzini mkhulu wendaba eAuckland Park eJohannesburg. Asiqale ezithutshileko zanamhlanje. Things are relatively quiet at the moment, and our soldiers are also in a safe place. Umengameli uCyril Ramaphosa kunye noNgqongqotjhe wezokuvikelwa kwelizwe uAngie Motshekga baqinisekisile ukuthi amajoni wekhethu aphephile elizweni leDRC. Kanti kuyaraga ukuletha ukuthula ekuzweni lya. Lababili lababoshiwe sathemba ukuthi labanye kungakapheli isikhathi batawuboshwa ngamo di-taxi le jona di charge double the amount ya base. Amapholisa athi abasolwa ababili ababotshelwe insolo zokuchisa imbhesi zakwaPATCO bazokuvela ekhotho maduze. Kanti basemthlaleni wabanye abasolwa abakhweli bona bayalila bathi sibalimazile isehlakalwesi. Everybody don't have water filtering systems at their houses. We have to buy water. Do not drink the water of that is supplied by the city of Mpumalanga. I don't trust the water. Sekwamukela umbukela endabeni zesiNdebele lapha ku-SABC1 akwande. Yaraga ikambiso yokubuyiswa kwamajoni weSouth Africa apha abhubhele epini eDRC. Estatementeni umengameli uCyril Ramaphosa uthumela amezwi okuchiriya emndenini wathokoza amajoni abhubhele emsebenzini ngombana akhombise ukuzibophelela ekuleleni ukuthula. Umengameli uthi imndeni yamajoni abhubhileko nalimeleko anikelwa isekelo elifaneleko. Kanti uNgqongqotjhe wezevikeleko uAngie Motshekga ubambe umhlangano nembiki indaba ntambama nje ngezamva nje zeDRC. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi amajoni weSouth Africa ase-DRC aphephile. Uthi ipi ese-DRC ijamile njenganje. uRamaphosa uthi ukhulumisene nomengameli weRwanda uPaul Kagame ngomtato ekusolwa bona amajoni akhe asekela amavukela mbuso we-M23 ekusahleleni ilizwe leCongo. Things are relatively quiet at the moment, and our soldiers are also in a safe place. So that's what we can say at the moment. I spoke to some of the leaders earlier. I spoke to President Kagame again this morning, and we are insisting that a ceasefire must hold. uNgqongqotjhe wezevikeleko uAngie Motshekga uthi njenganje bahlela ukuthi bathathe igadango njengesami DRC ukukatelela inhlangano ukuthi ziyokhulumisana ngokuthula ngombana ipi ese-DRC leya angeze yathunjwa ngepi kodwana ingathunjwa kwaphela nangekukhulunyiswana ngokuthula. uMotshekga usekelwe nguNgqongqotjhe wezobudlelwano bamazwe ngamazwe uRonald Lamola othe ukubulawa kwamajoni aletha ukuthula ngikho ekubangela ipi. Wangezelela ngokuthi intshaba ezibumbeneko zirakela phambili nokulwela ukuqeda ipi ye-DRC. The general posture that we are taking as a summit DRC is to force the parties to go into a peaceful negotiation. Because our sense is that that war is not going to be won through arms. It can be only won if people sit down and negotiate. So we have called for a ceasefire. I can assure South Africans that our camps have not been attacked for the past 48 hours. uNgqongqotjhe wezevikeleko uqinisekise amaSouth Africa ngokuthi amajoni weSouth Africa apha ase-DRC anamakghonofundwa asezingeni eliphezulu begodu ayawazi umsebenzi. Kanti ukunaba ngendaba le yelizwe leDRC lapha estudio sinomhleli wendaba zamazwe ngamazwe uMma uSophie Mokoena. Akwandima siba usihlathulele bona kuhle kuhle kubangwani eDRC. Kanti kuba yini amajoni wethu angale? Amajoni ethu amasotsha ethu alapha ngenxa yokuthi uyazi ukuthi iDRC ingxenye yeSADC. Ngakho ke umholi waseDRC uze waqela umongameli obephethe ngaleso sikhathi wenhlangano le SADC iAngola umongameli waseAngola ukuthi akhulume nalabo aba party yeSADC ukuthi kuhlanganiswa amakhanda ukuthi kube nokuvikelwa kwe leya ndawo kakhulukhulu iGoma
ngoba kunenkinga lapho ngomva kokuthi aqoshe amasoja ase-East Africa. Ngakho-ke into ebangwayo laphaya lempi yakudala, lempi kunabantu ngaphakathi kwe-DRC abangajabulanga ngenxa yokuthi uyazi ukuthi kunesikhathi sokuthi izwe kutholakala ukuthi kukhona abanye abantu abangajabulanga ngaphakathi kwezwe. Manje labo bantu lesikhathi kukhulumiswana kuqoqiswana ngendaba yokuthula ngabo 2002 la eNingizimu Afrika eSun City kwavumelwana ukuthi uma kuyenzwa lento lesivumelwano sifaka ukuthi amasoja wonke lawo bawalwa alwela ukuthi nabo babe ingxenye ye-DRC babe khona phakathi kwale Defence Force yase-DRC. Kodwa-ke abanye abazange bafakwe kule Defence Force ye-DRC. Manje-ke kulobo kuyaliwa kubangwani indawo leya ngoba indawo enothile kakhulu. Alo amavukela mbuso la we-M23 afunani kuhle wona e-DRC? Amavukela mbuso we-M23 mawubheka i-M23 i-M23 yimibutho eminingi le engikhuluma ngayo ukuthi uma kukhulumisana lama groups abazange bawafake ku Defence Force uma bayenza lento esithi integration. Uyazi iNingizimu Afrika after 1994 kuze kwakhulumiswana ukuthi i-Defence Force ukuthi kube yi-South African National Defence Force sishintshe ku SADF siyenza njani. Kwathiwa-ke labo bebelwa beyingxenye ye-ANC, umkhonto, be-PAC, i-APLA, i-Azandla, bonke laba babalwela inkululeko fanele bahlangane nalaba bebela baphethwe amabhunu amasoja laba la eNingizimu Afrika. Ngakho-ke kwahlanganiswa lamasoja wonke ukwenzela ukuthi kungabi nesikhathi lapho abanye bazathi thina sijabulanga bathathe izikhali. Kodwa e-DRC abakwazanga ukuhambisa le process kahle ukuhlanganisa bonke labantu ukuthiwa kuzwane. Into enye sibili labantu ama-Congolese, abantu baseCongo kodwa bale ngase-eastern part ye-DRC. Manje laba abale phezulu abase-Kinshasa ababaphathi kahle ukuya ngabo kodwa indawo yabo inothe kakhulu. Manje-ke kulwela nalomnotho wase-eastern part kula kukhona ama-mine wezinto eziningi lapho. Lokho kuletha nabantu bangamazweni angaphandle njengoba sibonile namhlanje ukuthi kubonakale ama-mercenaries adlula aya ngase-DRC lawo ababesiza i-government yaseCongo. Manje ungabona ukuthi leya ndawo inenkinga kakhulu. Mam Sophie, amaSouth Africa yalila athi amajoni wethu awabuye ekhaya. Kuyakhonakala ukuthi babuye? Kuzofaneleka ukuthi kukhulumisanwe ngoba ukhumbule ukuthi manje kuzaxoxiswana neSADC kuphindwe kuxoxisane ne-United Nations ngoba amajoni amasoja baseNingizimu Afrika kukhona laba abakugroup lena yeSADC. Kungakho bona abathwali legqoko eziblue. Kukhona abakudala balapho iminyaka abathwala legqoko eziblue abaphansi kwe-United Nations sibiza ngokuthi MONUSCO. Manje uyabona ukuthi baningi abantu fanele bakhulumisane nabo ukuthi mhlawumbe uma ingabe siyahoxa kungabi nesikhala sokuthi qhubeke into ezimbi kakhulu ukudlula lokho esikubonayo. Ngakho-ke enye into ungeke nje uhoxe kusaliwa ngoba sizwile namhlanje uminister uAngie Motshekga athi ngo-1 uthole umbiko wokuthi amasoja ase-DRC nalama M23 ibophile bayalwa noma-ke amasoja ethu aphephile ebase. Mama Sophie, sithokoza isikhathi sakho. NguSophie Mokoena omhleli wendaba zamazwe ngamazwe lapha kwa-SABC. Nasiraga nendaba sifumana ezithi amapholisa weMpumalanga athi akunamthala angawulandeliko ukusiza ukubopha abanye abasolwa. Ekukholakala bona bayabandakanyeka ekutshisweni kwembhesi zakwa-Patco esiyingini senkangala ngomvulo ebusuku. Lokhu kuza ngemva kokubotshwa kwabasolwa ababili oneminyaka ema-29 ubudala kunye noneminyaka ema-37 ubudala ngelesibili.
Ikhampani yembhesi le ithi umonakalo wepahlayo ulinganiselwa enkulungwaneni ezimakhulu250 wamaranda, i250 million rands. Imphathimandla sesifunda nabaphathi bakwaPATCO bahlola ubungako bombonakalo ngemva kwesehlakalo sangomvulo ebusuku lapha kutshiswe imbhesi zakwaPATCO emadebha amathathu wesingi senkangala. Bekube nje babili abasola babotshiweko. Baningi labasolwa laba banzakanyeka kulesigameko, so lababili lababoshiwe siyathemba ukuthi labanye kungakapheli isikhathi batawuboshwa. Lo munye lo boshwe engolwesibili eNtsambama utholakale nelicingo makhala kikini wa lo munye wabahlukunyedwa. Kanti nanyani imbhesi zikhamba nje kodwa nabakhweli bathwenyekile. Nagrate ka di hour impolaya even more because ekifihla late already I have la pay and ka mo di taxi le tsona di charge double the amount ya bus. He go thumiwa dibese tse itseng hore re khona ho bya borotho mo tafeleng ka tsona a re sa tseba hore re reng. Ikampani yembhesi leyithi ipahle yonakele kubiza unkulungwane ezimakhulu250 wamaranda ifaka hlangana umtshini wama-smart tap namakhamera bekafakwe ngaphakathi kwembhesi. There have been 2 arrests made, which we are very happy about, and I hope we will get, to the bottom of this matter. Imphathimandla sesifunda zikhulumisene nabaphathi bakwaPATCO ukuthola isisombululo. Zwelana nabantu nomphakathi wala ekhaya enkangala, ikakhulukazi umphakathi wala kaMhlanga. Kodwa ke into eyenza noma imbangela yenze ukuthi sizela namhlanje ukuthi sicheke ukuthi umonakalo owenzekile umonakalo ongakanani nokuthi sikwazi ukuthi masihleli sibone enye indlela zokusebenza ukuthi sobenzisana kanjani. We are promising the people of Mpumalanga that we will leave no stone unturned. We are going to pursue them, all of them, until the last suspect has been arrested. Amapholisa akholwa bona abasolwa babilaba bayabandakanyeka ezehlakalweni lezi kanti athi anethembe phenyweni labo eliragaka ukuthi bazokubopha abanye abasolwa. Siba umbono wakho mbukeli ngokutshiswa kwembhesi zakwaPATCO kuyinokubotshwa kwabasolwa. Asiqala umbono wakho yalandela. Abasolo abatshise ezibhasi ndiyasola into yokuba nabo bathunyiwe. Ibhasi dura kangaka bazotshisa ibhasi ezininzi kangaka babangafumani ne-Bob Bailey labo bantu labo. Umninzi umonakalo abathe bawenza ngavuya nami ukuthi bafumaneke bonke. Usafarisha wonke umuntu, inkampani yakwaPATCO izosafarisha, abantu abagibelayo bazosafarisha, ababoshwe nje baze baveze labo bantu abathumile. Engathithi bangabanjwa nje bonke bashushiswe. Umthetho udlala indima yabo ukubona bonke laba benza ububi. Njengoba sebekhona babili ababanjiwe ibone sobokhipha bayuthi lomgilingwane okushisa amabhasi lapha kwaPATCO babewenza noba. Kumele bajeze abantu ngesenzo sabo esibi abasenzile. Ngathi bangatholakala bonke nabo mastermind bakhona. Abantu laba sebatholakala abaveze laba abanye baboshwe ngempela. Asebenzela amapolisa ngokubamba izigilamkhuba ezi. Umbono ngeumbukele SABC ezokuthwesa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Kanti nasibuya nendolo. AmaNdebele nawo wonke umuntu owakhe nesitshaba samaNdebele, amakhosi, amakhosana nawo wonke umuntu ngaphandle nangaphakathi kwaKwaNdebele bonyana bakhambele umnyanya wokomjekejeke. Kubhincelwa umnyanya wokomjekejeke ngomhla ka-1 kuNtaka. Umntwana Nkosi uMavula Mabhena ubekhona azosicocela ngawo kunye namanye amahlelo wesigodlweni. Sisaraga nendaba lapha. Nazi kuphundile kuyazithola ku YouTube, SABC Plus, X, TikTok na ku Facebook. Umasipalata weMbombela uhloka ingidi ezimakhulu200 zamaranda ukurarulula umraro wamanzi endaweni ezingaphasi kwamasipalata lo ekubalwa kizo iWhite River. Izakhamuzi zeWhite River zithi umasipalata sekaneminyaka ziphakela amanzi asilaphazekileyo. Ezinye izakhamuzi zigcine sele zizifakela imithini yokutsenga amanzi.
ezinye ziyawathenga. Wonke umuntu nelungelo lokuthola amanzi kodwa lapha kuyinto ebizako. Izakhamuzi zithi amanzi ezwaphakelwa ngumasipalata akakahlanzeki begodwa nephunge limbi. Abanye bathembele emshinini yokutsenga amanzi bese abanye bayawathenga. Emzini lo abahlali bakhona bafaka izisetshenziswa zokuthenga amanzi ezibunane. Intsengi manzezi zichukululwa qobe inyanga zibadlela ikulungwane yamaranda qobe inyanga. So yeah, we are very unhappy. People are very unhappy. It's costing people money. They have to buy new appliances. Everything is full of mud. Geysers are full of mud continuously. Everybody don't have water filtering systems at their houses. Izakhamuzi ziba umasipalata bona nandahlola amanzi bese yaveza imphumela khona emphakathini. Do not drink the water of that is supplied by the city of Mpumalanga. I don't trust the water. My wife constantly complains that after she's had a shower, her skin itches. The importance is that since 2019, this water has to be fixed. As the community is complaining bitterly about their brown water, their laundry, the drinking and the smelly water. And it's true. Umasipalata uthuyazi ngomraro wamanzi lo begodulela ngemthangala sisekele selimdala. We are working on that. In fact, the city has plans to replace the underground pipeline, which is going to cost us in the region of over 200 million rand, not for White River alone, but the other towns as well. Umasipalata utsimelele ekutheni ukuvuselelwa nokujanyiselelwa kwensetshenziswa zokutsenga amanzi kuyaraga. Akhe silalamela umvezi wendaba zesindebele uComfort Masombuka nakhulumisana nomntwana enkosi uMavula Mabhena osigijimise ngonyameni yamandebele uMakhosoke wesibili. Baphetheza amalungiselelo omnyanya wakomjekejeke nezengoma. Thokoza Thandeka Ntomba kwaMabona mbala ngikhamba naye lapha ke umntwana enkosi uMavula Mabhena ovela ngapha ngengwenyameni esishaba samandebele sihlezi naye khona lapha e-studio uphethe umbiko asiphathele wona khona lapha e-studio ngemva kokuthi ke besigodlweni bathumele isimemo khona ngapha ngendabeni zakwa SABC. Umntwana enkosi siyakwamukela endabeni zesindebele lapha ku SABC 1. Ngithokoze baba Masombuka ngilotshise nabalaleli nababukeli ngilotshise nendlovenduna ingwenyama esitshaba samandebele uMakhosoke wesibili. Bayede ngwenyama. Bayede. Sithokoze umntwana enkosi batsho kunombiko asiphathele wona malungana nomnyanya wakomjekejeke wanonyaka obanjwa qobe eminyaka. Sithokoze mhathi iye kwamambala indlovenduna imema wonke amandebele na wonke umuntu owakhe nesitshaba samandebele amakhosi amakhosana na wonke umuntu ngaphandle nangaphakathi kwaKwaNdebele bonyana bakhambele umnyanya komjekejeke ozabe ubanjwe mhlana ilanga lilinye kuyemalanga amabili kuMarch kuyo lonyaka lo esikuwe kwenyama. Bobani mhlamba bangalindeleka lapha engikhulumi kulomnyaka zizabe zikhona. Silindele bona uministara ophetheza amakhosi la eSouth Africa akhambele umnyanya nazo zonke ingwenyama ezikhona engasizo zamandebele ukuthi zikhambele umnyanya intatanyiso ezibuye embusweni ngokuhlukahlukana kwawo kuthoma embusweni ophezulu kuya ku province kugcina kubo masipala bazobe bakhona bakhambele umnyanya lo. Mhlambe kunye mkhachemele sichaze ukuthi umnyanya lo uma category amabili. Ekseni kuzoba ne-formal program ezothoma ngesikhathi saka 10 ekseni mhlambe lapha ngesikhathi sabo 2-3 iyaphela emva kolokho kuba yi-festival eyokusuka ngo-6 iyokuphela ngo-6 ngelanga elilandelako langosontaga. Ngakelinye ke ihlangothi ke kuvele nokuthi ke mhlambe nesimemezelo engathanda ukusenza malungana nesiko lokukhuliswa komuntu omduna lesindebele lanonyaka undaba ezitha ngahani khona afuna ukudlulisa. Sithokoze mhathi ngokuthunywa ingwenyama esitshaba samandebele uMakhosoke ngosontaga lo esiya kuye mhathi lapha ya engwenyameni kuzabe kunomhlangano la sibiza khona bonke abobaba namasokana bona bakhambele umhlangano la ingwenyama esitshaba samandebele iyokhulumisana nabo ngengoma.
Sitshaba samandebele sithi ingoma iyaphuma unyaka lo kuya ngezwi lengwenyama umakhosoke ubawo bonke abobaba namasokana bona bakhambele umhlangano Ntwana Nkosi uMavula Mabhena ovela esigodlweni sesitshaba samandebele osivakatshele lapha endlini zokuhatsha khona lapha kwa SABC 1 kwangalesi sikhathi ke ngibuyela e-studio sethu sendaba thandeka ndoma kwamabona ungaraga Kanigeze imali ranta lehleni alinganiswa nezinye imali ezikulu. Asilele ngekwekwezini akwande isihlahla nizume nafika phi namhlanje. Siyathokoza Thandeka silotshisa umbukelo khona usekhaya. Iyakhona sizumile namhlanje sikhamba ngalezi phambili zekampani yembhesi yakwaPATCO njengombana ngomvulo ebusuku kuchiswe imbhesi khona lapha kwaNdebele. Ngale kwalokho umndeni welinye lamajoni elibhubhele enarheni yalapha eDRC uthi kubudisi bona wamukele bona usobentwana akasekho. Ngale kwalokho kulindeleke ukuthi kusasa oyindodakazi kaloyo khabe angumengameli wenarha yeSouth Africa uTutuzile Zuma Samudla ayokuvela phambi kwekhotho kaMagistrata yeDurban ngamacala athindaniswa izehlakalo zokuguruzela ezenzeka enarheni lengomnyaka ka2021 ngizo ke indaba esiziphetheko enambama namhlanje sithokoza ithuba. Sithokoza sibu asiqala ubujamo bezulu. Kwamambala siyalochisa ekhaya napho vele ubujamo bezulu ngapha ke ngeCape Town ukushinga lapha endaweni zange Northern Cape sibona lapha ke ligubuze sengamafu na uthi uyaqala ke ukusuka eGqeberha ukhambe njalo uchinge kezinye indawo zalapha kubomthatha iPumalanga Kapa yonke sibona ilindelo lizulu elingange 60% na uthi uyaqala ke kileza ndawo zabo Upington lindelekile nge30% ngapha ke ngePitori nangeJohannesburg esifundeni seGauteng libonakala ke lisibekele ngamafu siyoqala ukuthi kusasa ngakhani kona kunjani na sibona lapha ke i60% isasa khona endaweni zangaleke ngePumalanga Kapa kanti ke ngapha ngeCape Town lisavale njalo ngamafu na ke umoya omakhaza uchidela endaweni yangale ngeKapa lapha ke endaweni kezinye ngale ngePitori lizakuna nakezinye indawo zempumalanga nge30% ukuthi ke ngale ngithi lapha ngeKZN litholakale ke izulu nge60% sicala lapha ke isilemukiso sisitholileko mijijo eduma kumbi endaweni zangale ke ngePumalanga Kapa nasithi siyacala ke kusasa imijijo leya ibuyela kakhulu endaweni zangale ngeDurban napya ke ubujamo bezulu namkhana amazinga okushisa abonakala inarha yonke pheze ngobunengi iyachisa asibonane godu ngesikhathi esilandelako dido Mbuyela indaba ezikhona kusasa nangelesihlanu ngelimi leSiswati ukuthula kwande sitshaba sekosi.